talaga practice. But you nailed it nga talaga mo. You nailed it. Is that the correct answer? Kasi suti mo na nga si mong bat. Yeah. Yeah. Okay, so folks, dahil nga na po muna nga si Mang Bay. Tatay nga nakita kita iti-text na si Mang Pati 131.02. Ano talaga man. And ang barbaro abo, daanan nga kanayon nga mga abak dito yan. Kanayon nga mali, tipugto na. Katatakan medyo Kim Muston. Kat, no apay mat, isuda lang tatin mga abak ganda gitu. O nga nagpaparta na sir. Talaga nga sanay da gito yung automatics nga talaga. Siguro nakasuka da iti ado nga boyfriend. Kastan. Nagado experience dan te katatext. So our winner is from Villa Beltran Ramon Isabella. It is sungbat na You Are the Reason by Callum Scott. Yeah. Callum Scott. Callum Scott. Callum Scott. Callum Scott. Ano yati mabalintang isil po dito Callum Scott. Callum. Kalumpit. Apo nagapu kami di Bagyo Sika. Oh. Kalumiskat. Kalumiskat. Callum Scott. Of course, 25 years old. Our winner is April Liwag, 25 years old. Isumantin na nga ba? Wangaro, napay kas dyan. 500 pesos courtesy of Giovanni Vizcara of Ramon Isabela. Hangko nga pinagsina, dyan inted na nga 500 nga pang pa-premium. Minamamimpin sang kontap nun to next Sunday. Mangtad manan. Ayan. Kasta ka generous. Abo na kati sponsors tayo. Of course, LPGMA. Engineer Kokoy Terte, sino pwede ganyan prizes? Sir Danny Vizcara. Danny Vizcara, dagit abo, and a lot more. Yan, aduda unay. Oh, may tumatawag, oh. May tumatawag sa akin. Akit pasensya, kung masumbatan dito, may mga sumagot din dito sa Facebook Live. Sabi niya, You Are the Reason from Mary Grace Cariaga. Hello, Kuya June, nembang malamyo. Kung naman ni Monica Rabara. You Are the Reason by Callum Scott, Antoinette Pascua. Ngayon daksang gasa lang mo text line. You Are the Reason by Callum Scott from Mary Cariaga. Pakablaw man mat mga idol ito ay Saudi Tropang Alwadi Exit 6 Boss Glenn Crispin Zerwin Ken Johnski Jonald Ramirez. Palakpak mo na yung tinga perlitan na yun. Bilang ti perlitan, balitak ka gawit kan saan? Gawit suda, gawit ni ating Anja itatata na gawit agpakasarda. And ating April, i-text mo kada kami if you want it cash or you want it load. Mabalimbat nga igatang miti pandisal dito yan, text sakto no sumang pit dita. Ibagam lang kada kami tinasabsaba if you prefer to have it cash. Okay? Dabay nag-greet dito. Naimbangal daw yung Manong June Ken crush ko nga ating GM. Wow! Diyos ko. Nag-cute ka nga talaga ka, no? No amom la ko ma dahil to, ay Diyos ko ma-discourage ka. Nag-cute ka nga talaga ka, no? Mananay, agi. Agnginaw lang ko ma. Kasi kakayat ko nga pagginawan ading. Kumablaaw nakman manong, kablawak man ti Flores family, dita ili ti Vegan City, ken family Villa, dita ili ti Sinait, kentay ayatek nga partner, nga agbiyahe ita, ngal daw, pabulakan ni Jesse Mar Villa. Ingat kanayon Biko. It's me, Isa Flores, watching here in Singapore of day. So nga nakatutok kanya yung ading ken manong. God bless po, more power. Thanks po, sana mabasa niya na. Yan, nabasa na po! Nabanggal daw manong ating Blessed Sunday kanya from Beverly Albuena. Mayata t-shirt yo, idol. Wala, pagrit man nagaraw dito ay Taiwan. Wala na ni J.R. Gaudia. When intit apo, iti pagayam tayo from Taiwan dito, idi, lipat akong tinagan nanti kinabayagan. Idi pa nga, siguro mga 5 years ago dito yung regalo na kanya mga t-shirts. And, lagi dito dumaapong nga ng tutpay, iti token ka na kami, agpaspasin dya kayo, hami pa maisuot. Actually, ado pa iti dyan, may sasakon sa nga nasun. Nagatuunay, tigayat ka na kami. Thank you so much, apo. Cash na lang daw po, sabi oh. Cash na lang po, kuya. Thanks. Okay, mabalin mo nga alaanan. Kini manager mo, and nagtungtong kami tulatan anytime. Takastamot, idinangabak ni Cipriano Pupo de la Cruz, inala na nga dagos nga cash. Anyway. Lako natin Inbagay mo ngamin practice lang. Ayan, practice lang. Pero siyempre, papapugtomiti tayo. Mabaling ka mala sa mumbat kumakat. Taprinaktis mo mo ti si mumbat.
Isopay. And sakbay nga itultuloy mi abo iti program at patugtog taman iti ko. Aji name that yun iti na minsan dito ket nga ipakanta ipatugtog tatapagin inanaan ta. Okay nga rod. Kadagiti babakat babae nga nahilig ti sapsapo. Of course, our studio version of the song Why? Nagadulagan sir talaga niya. Nagadunga talaga. Pagin inanaan mi abo. Wow, iPhone ta cellphone mo. Ate kasi nga. Sa bali na pindot mo. Ada mo kay awan sa una. Estee Lauder. Make up mo. Wow. Fortuner lugan mo. Hermes pay ta shoulder bag mo. Louis Vuitton ta wallet mo. Wow. Gucci ta sapatos mo. Diamantet al-alas. Prado Tarilong. Sa quality lyrics na. Diamantet al-alahas mo. Wow. Wow. Nagsosyal ni manang ko. Nagatitidog takok kuko. Nurimwaren. Diyak mo sumaron. Kundi payong. Ay, kundi payong. Ngem apay tapay ud mo at dagas-gasang na. Dagas-gasang na. Kaslaam mo sa dayta. Say upem no maulaw ka. Oh, anya daytan. Wow. Dat-datlag alana. Pangapros no maulaw ka. Sumbrot ut-ut na. Oh, wow. Ubing kapay natikon na. Di kan tumet nagal-alwan. Awan serbin day tapira. Agi na nakano. Hati mo kadakantana. Blangko mo guys. Dagas-gasang na. Ha? Ha? Wow. Nagsosyal ni manang ko. Ngem apay tasalun at mo. Dim nga ingkas kaso. Anay uray kasanot kinagarbo. No sangarakem taagas mo. Danggayang pa'y sapsapo. Kung ano makainan na nga talaga. Isopay Dan sa pinbog to yan. At nga ron. Awana. Ay, great command. Nagkaya kabagyak, kitaranyag. Pamia de la Cruz, Mendoza, Fiesta. Ano naman? Kung kablao, Merly, V, ken maayis daman ang lita. No. Merly V, ken maayis daman ang lita. Fiesta, agpakapsar ni ading atot de gulag. Pasalaton rabii, kaldawan.
Nano bigat? Mananabigat. Okay, medyo urnusin yung mamutag-titik sa kaasi kami agbasbasa. Naimbanggal daw man ang ating Blessed Sunday kanya from Beverly na Buena. Pakablao man na po taga-Waya Tayum. God bless watching from Qatar from Rain Magallanes. Mayat. Naimbanggal daw mga idol from Mark Aligam. Pa-shoutout naman mga idol watching from Milan. Pag-greet man yung BFF ko sa Dubai ni Nans Lazaro, Omalia, Austria. Thanks mga idol. Good PM Kuya, pwede bang bumati? Of course. Kuya, binabati ko po nga pala si Nanay Bingbing at yung nakaduyan na nakatulog na si Tito Pulding from Baluarte, Santiago City. O kaanupay nga muna ti kablao ni Baluarte. Ape sino ata nga Baluarte? Okay, ano yung pangal daw yung mga idol? Apo, idol kablaawan naman. Dito'y on duty manan. Dito'y Burgos, Ramon Isabela tinang kablaaw. SG John Banyes, thanks sa pagbasa mga idol. Ni Banyes. Kastamet katagiti kakaduak, katagiti DVMC, suda SG Acosta, SG Degia, SG Penuaga, and the company. Thanks ang mga power mga lodi, pa-request mo. Idila strict pay dahita nga request na malagip ko. Kanta nga. Ni security guard Banyes. Oh. Ito yan natin request mo, bossing. Kailiw Kantula. Kailiw Kantula. Sige, basag pero garod. Babang isalsalang mo, DJ pagpapudutan ti tanong. No, maminsan ngamin, balong ikabil mo ito, madati di Jai, adayo, tapnukuhan ang kakaasing ikaw ko. At sikati. Hello, sir. Great Commander Grace Banloy ken Ma'am Betsy K. Andres from Marilu, Bangloy. Coach lang iti kayak saan nga LV, LOL, from Auntie Ida Clinton. Oh my God. Nangina mo data coach. And of course, LB, kayang-kaya tayo ta nagadumot yung imitation tatan. Class A, Class B kung nada. Wala naman nagre-request din nalabit tatan eh. Hindi malagip sa DJ yan. Dali lyrics ko di DJ eh. Awan sa... Anyway, kita dito yun tayo. For those who are yearning to this song, para kanya ako dito eh. We'll do it later on. Kanito manen tiin papanaw ko sam itayan ayat biyag ko tiin na ararapin barat arakot mo lailo ti perren mo kentay pudon dagiti bisong mo kat nagtaeng disipit ko Kailiw Kantula biyag ko sikat salda rigati mga kulong angem masapul kung umakada Kailiw Kantula ingingunguten ka di kanto agdanda nagtaag subliak tudita den na adat panunot ken puso lagip tinapalabas mo masasair malmaldayan ka na yun to'y baro kong ko ngem adalat taragsak na iti impaay mo ayat anapod no ingat kanibusanan to Kailiw Kantula biyag ko sikat salda rigati mga kulong angin masapul kun pumakada Kailiw Kantula ingingunguten ka di kanto agdanda nagtaag subliak tudita den na riknak amal maldaang pumanaw to jagpay kit din sige greet mo. Okay, pasain tala nga po to give way to our dear board member Fred V. Lili ko na naimbag nga malam June ken JM nagpudot ti panawon dito Tiage amoy pangpangato mandi makita kablaawa man taya ka anak nga graduar ni Princess Alili iti Malibago Tiage ayan, thank you so much for listening and watching. Meron ka kasing napindot kanina dito sa may mixer ito ata pinindot ko ulit yan baka okay na may sound na ikaw
ikaw pala. Hindi, Ikaw pala, sala rin eh. Kung ano yung output dito, yun din yun eh. Okay lang naman siya eh. Hindi, iba yung dito eh. Ha? Meron na oh. Ha? Oh. Tumutunog na oh. Ha? Ay, okay. So that's it. Kunami ta tayo, umulatan. Anyway. Di awan karon daji kailiw kanto la atat tayo. Kailiw kan tula. Kitang tama i-check. I-check tanto ta. Anyway, idi oras ka aruba siyang maminutos lang inen ket antabayanan yung apo ito no agsubli kami damdama. Daji ka na idumduma na isal salumin apo nga name the tune ket itisong bat adituin apo naka envelope manan. For 1 unit electric fan apo iti dita uray ti sa sino mga makapugto. Yan, iti kapitatan. So itit mi kata kayon di maudi nga sunata mi for this hour and ato yan. Tantabayan natin may mga paset. At ito di swerte. No kaya't mo't makapundar, makabalay ken makapaadal. Di mi pawit amin na kwartang, taday takyat nagregatang. Laingen mi tiyak kwenta, tay eksakto agastuenda. Tagpapaimas kupa enda, santo agbanbanog ka. Agkuskus in the morning, agkuskus in the night. Agdudududududud med no break time, agaw awir ti aso all the time. Kanayon ay aparkagan ni Lola, no kasta nga agkamali ka. Angem agan anos kalat na darling para pamilya. Agkuskus in the morning, agkuskus in the night. Agdudududududud med no break time, di da pa'y sungbatan tawag piman. Samto pa sa rabuan sang karubaan, mairan ranot pati chismosan. No di da maikan ay irurumendakan tulan. Tiag package met kitliklikang, tamaki na bang may katugangang. Nasyasya at no kwarta emlatan, tay kang runa alang ti magatan. Kontrolem lang itiyag pautang, kadagiti mapagtalkang. Kang runaan na agsingsingpet ka, agkararag ka kenkwana. Agkuskus in the morning, agkuskus in the night. Agdudududududud met no break time, agaw awir ti aso all the time. Kanayon pa'y aparkagan ni Lola, no kasta nga agkamali ka. Angem agan anos kalat na darling para pamilya. Agkuskus in the morning, agkuskus in the night. Agdududududud met no break time, agaw awit. Di na pa isang batang tawag piman. Samto pa sa rabuan sang karubaan, mairan ranag pati chismosan. No di da maikan ay irurumendakan tulang. No di da maikan ay irurumendakan tulang. No di da maikan ay irurumendakan tulang. So that's it po. Tadi manggiwas po iti may kadwa pa sa programa tayo kat agsubli kami kalpasan ti sa magmamano nga palagip.